Amen. Share masan and good. Yugi ang child insurances of faith. Tamagan kalohmwatih a child pwoson. Tama buksaraw masani magan kalohmwatih. Te songta memory child magan kalohmwatih a child pwoson. Kalohmwatih tuedra. Endurance. Kaudi a child pwoson. Chama nani pro isake weno. Masoto pwoson jay suka kabarenda coach. So jay pwoson anane and Mia and gosan rengot joan gokerta. Yamumona a jay pwoson abang gosan rengot. Ime banga jungat kiyang jail sania telip sapal. Ekis to be a pwoson. Moin kamelel memia. Chakamelele Jesus Christ. Full stop. Ichamo. Abag jango koerta. Chamoran tuwela Christ. Achamoran baigiyang kuporanggot. Ebango sang reng kauno kalib makakuyayang kamuyongo. Yeah? So jabangola na scripture na naran wasan watawat. Mona chakola na wasan watawat. Challenge chama tama buksaraw ka dede. Buksaraw ka dede me. Jesus never failed. Jesus never failed. God never failed. His word never failed. Jesus odra lose te sabungala. Okay, God odra kan sabungala te lose te peredi. O masanang God pangasinan puegi abin masaniri. Is masanang God ye God himself. Is me God ye Jesus. Okay, masano wiya aramasala masano midi chapio. Okay, so masano, Jesus, God, katapasokosaya eutra, or never fail. As you can bear it, as you can lose, test you can muyata sabong. Okay? Chakolana ni rampuk, malka kawalisap tuori esakwalu. My mercy, I will give him forever, and my covenant shall stand firm with him. Inawan ko tuma emasani me sapol makalangan ang child ebam batabat o sapol ma ino covenant wuki ino sapol ma ino ebil bam batabat magarta ko sambal komuyo ngoy wat puksarawi ino chorus me minang puksarawi atta magaja pwoson jajana banda men Israel go jajana enda Moses enda Joseph enda is at menchawatakata warakan Jesus Christ. Puegi a child mini young God through Jesus. Kichild me puksaraw indinda. Kichild me uyawatawatangan. Makasosaya ino. Kichild me ino katokotoke. Nanachamwe puegi. Koji goten. Ti koros. Ti buko na care. Ti buko ronger puksaraw. Ti buko ronger kapiti ang kauno. Okay, Israel mo ran so Israel menjungiata. Okay, Israel makadede and so Israel menjungiata. So passing down to us. Na at a generation na may at a di. Kapag me nang kodiala ko saya sutra kapatayang sutra kisang. So sutra kapatayang sutra kisang indungin puksarawi. Abdama kita uya. Kitanyang wewe kita mo puksaraw mama sani. And so me jagan watak wasakan magchay watak. An kisaman mata me okay mako so jagan wokila. So ang kamarain me kiyang lap menjungya tao kamarain nong godore ngoy me watko. Age po kison watko son is menjungya tao is mali te ko dialen masano. May bang kasaya son Imen jungyata revelation go dial. Okay, Japan so Japan what the dahme jungyata. Dahme a con song kawai dahme impression the god young answer. Me ale sang god song nan time in connection wo. No loyang an jungyata. Puyang po makchabang watak cha passively daw wada way just a con dahme con ni anjing daw ma enjing niya karwar den jing niya
Namuki da coach anana conina, Agjabilanana, what the Karwaru ma. Mawon ngayon saraw ya parang sa unin niya tao and bill parang sa unin ka watawat. Imenta ki contrite. Contrite those who can tremble at my word. Kauno ra brabaki sa ngayon sa ulang mepan. Wata kimasa no aral nongyo. Kaya dek watawat joryeng watawat. Watawat kimongyo masa no ko dong kopong okay kopong. Miyanan doe. Masa no ko dong kainin nila okay kainin nila. Okay? Anyway, imimang kakilagayang child, anki matamatao me God should lose, Jesus should lose, masa ng God stand. Kasinan, o yung koras, nandi koras, makamelele, dear, my mercy will give us, His mercy will give us, and His covenant stands with us. Michakin golgi, you are covenant giving God. Ngay may goal ki songo. Oh, ay maliel isu yo ko kol sana no way. Ay maliel matamatawa okay. You got rich chuk for Jesus. Kuy ko tong galok. Ngay? Suko ton buwis la time. Gay mama erselia ko tong kay buiti ko porong coach nan ruk. So may banda, may bang ko kol ki yang God. You are covenant giving God. Ay matamatawa ay mong yung pakpaki tatok makocha karang yan buya sabat. Okay, may kokol ka may isong kolong ya sabol may inaw iyasa mapan-establish a kingdom. A way bampaditi o sa tanan maurin armas kan mise outreach on. Okay? Pwede yun o kidir. Isaiah 55:3. Incline your ear and come to me. Hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. Inaw. Okay, once again, inaw. Kauno ye inaw yung child. Incline what ki. Katoge yang salangaman. Wrong. Wrong ki salangata. Ramen ko do sa parpalia. Wrong ki salangata. Kapiti yang kauno. Incline you here. You're here. Come to me, here, and you shall live. Kitan wrong, pugjangak more. Takchaw yung ron, charon tama kao no masani. Pugjangak more. Kitan wrong tame, egupur kuyak, chawya, pugjangak more. Wrong meweweki. Aledi sana masanang God they speak to us audibly. So to alana chawya God me apaik. Mama sani wiya mauyama. Okay? Koti and ran chorus and a child more, coach because some palgi details of our life. Okay? Go away not trape. Kabang points to mangin sarau mania. Matema. Okay? Include God. Mago saya wrong. Akjanan chiyang wrong. Yermen chakola cho wrong ran sarawi. Lama chaban san wrong kapitiyang kao no? Abjang golan wrong nan minute. Silisak te awayo chaikin sarawi. Chaban pali laut san salong upon mongkot. Abangin mengosoyang aramas makin menrong. Yang una chaban menrong. Berdata kasalayang got mecha menrong. Sasaya one temperature. Hindi maruk. Kara-kara sang bombi. Anyway. Okay, wrong. Jaban men wrong kapiti yang kano. Kikilang yewe na set main god masanong niya. Takom kupurgi. Ikamelele tama kano masanong ki namar ki David. Ekin men wrong kapiti yang god. Tama kano masanong ki Moses. Men wrong wana men wrong ako talapon na nakaisisol. Okay? Tama basa ni kiyang raila kami masanong. Young time baran wrong. Emasani, I will make everlasting covenant. Kaunaban, we are young at sabal ma rail kan men wrong and that incline your ear to my voice. Jangiyan salang atraka. Chaman wrong God. Okay, in mind go. Chaman wrong. Kayon wrong magchabang ya open pasang buksaraw magchaban open ta buksaraw yu tsaka sa liyang God na chaman wrong
wata kauno kung kosoy ng sabol mamasan ka. Hallelujah. Isaiah lamesa ke wano, lift your eyes to heaven, look on the earth beneath, for heaven will vanish away, and like smoke, earth will grow old like a garment, and those who dwell in it will die like manna. But my salvation will be forever, and my righteousness will not be abolished. Abolished the word. Udod lasang te wusiksang. Eko sa kusaya may sabol ma salvation, sabol ma kamor, ebampatabat, o sabol ma pung, ebilbampatabat estrabang gosang. Karata ko sampal komuyongoy, ang sa magitaan gir kamor, kauno inogi di sabol ma kamor mere. Ari, nan wada kasaliyang kita ban stand forever. Okay? Jaban yangi god. Lang, chal miminan, nani mo insamba, me kokope ni mo insamba koros par mo child. Chabil bang lang seli, ngayon sa otra kainenen, come out, rainenen, pichira ko porye, resala rok. Yang ngayon sa otra kan, pobodin li. Kamela seriya bet, otra sala men kanamanak. Seri kan, pucak yala serpin yala pucak. Ngayon sa otra ka, witchcraft sorcerers, sotor kurong kiseli bunani yape, renotriki, serenenen, come out. Komuyongoy Christian, janana, come out loud sang. Gayanana, come out loud sang. Isang attitude machapanan, gitchachapan men, rokrong kia chaposon pwe. Labo to kailong kiniyo, la the buino to kailong kiniyo, who cares? Isma kailong kin kitabe, who cares? Isma uya baby nitong kitalabe. Ngoy dami kataban ki moran Jesus and be exalted, be known, be seen, be decree and declare. Wasakoros. Men well known ki Jesus. Men sansaligi Jesus. Okay? Kusayang en saudakaran, oy man come out. Akchel so lang up rok. Wala ba to kailong kiniya? Ay puinin saraw yu to kang yola. We are so much of worldly mind. Chay mata water samba o sorry child. Kaun Jesus lang atabo lobo expose. Magkoros mes chuka melilo koros melala o uyak mengkamang koror. Es chuka trapan ko po yagia matawa kamuyongoy. Again, so natra papa imit. Atra salvation pan men sansal. Wasa koros mesabola wasa yang melel meral chon sarawi. Ral chon sarawi ya padu waja bombe chon sarawi absolute sapal. Chon sarawi waunugi sarawi absolute Jesus mimi pon mongyong. Aria chapadak wasa koros sangotroyo. Chelu ya patapatang ke bolan Jesus pon lobo. Nangko yung korente isakwaluo kasaya. Irailakan me pan. The message of the gospel is foolishness to those who are perishing. Okay? Padagan, Jesus pon lobo, foolishness to it, mal. Masan bombe. Malong railakan me pan mela. Matawa? Karada may pan rong, masanen God. Melel masanen pon lobo. Ngwes chuno katapan ki. Jesus po ganyola. Ayabu yaseli ay more crisis to katabangi. Iso to tolu katabangi apola. Pumakcha katabangi, chaban break, chaban wrong mau. Apola da, odongi sandebay. Atay miginandip, makodongi sandebay. Agaganane kolula waliagap. Okay, kolula waliagap. So baysan deep, mamorke more me kung watakata ng puksaraw makauno masani. Iya chabang saliyang kot me tawon kian mo. Again, ito ang bola ka saya. Message of the cross is foolishness to those who are perishing. Iralakan me ba mela? Iralakan me ba laktaklak? Nan hell? Pulan lopo. Megosmal. Rachachapangi.
jagoras membom be chega kachabanki kin matawata chekin sang magjamatawata kachakin sang atamor insinsana maunan deep just kachabanki Ibu magjakatabanki polan Jesus Christ chabang kailong deep chabangin sabong alaw tan chabangin sabong alaw yata deep deep mangay wana mangay Jesus masani Kepikirangan liya mante ola man ke anetar nan kabe daman go yatar tipin nanak iwana mangay. Kepikirangan megot mege anana kanoro ke tar kebil yatar tip iwan tip am mangay so child kin miya that tip. Tami ko saya ansama chamoy tan Jesus Christ at ramong yung akiyang kitang en sarawi. En sarawo kochlong en sarawo kim yeso so say kita pagchangka take lali at maur pagchante kin miya that tip. Asa magta mir nanti bin norok kapakap nituan matusulu ko saya Jesus sa baptisi kung gajal siniya yung sarawi siniya yung korongesang tama chaluot kaun Jesus korongesang niya inanga sapong inanga tip korongesang re miyam manamanin kot eging kiyang gajal magjalan nane Magchail pwoson magchail kuryang. Okay, so ibang puro to ng dami yung gchaila. But ide ko la paliyo. Yasa magchay ka kalaprongorong. Abu danigin menindinda po yung sansal po. Tirin naramas ko ya merasa kot. Apo sa kot Jesus rabrabago wa. Kitra sa kot at ramor wukila. Kitra sa kot rancho yung drakailo kranwot chabanaw daw kilimbak. Kita sa god kita berang gemor terus rancu ran pukat caban minam marain ni terus sudah kakeo, okay? Ari ime uya kang kakela kayang kang child tama kang kalap jangalan nanay mataw tuan sawewe kan magchay katenge yang child mabana loyang atay uya jangalan pena child justification pena child mengkate de child point child pung atay sudah kolanan masano ak chigla. Ima kau na apalan to tongi ki aramas me pon maso akla pala. Agi apalan to tongi. Pue ki chabam pon maso akla pala chabam apalan wrong. Pasan wata ko saya incline you here and come to me. Ki yang salongoman. Tengoy ki yang salongoya. Reng kau no puen ka ko sailong lale puen ka wiwi gemau tame song-songan masani. Okay, po may panaleti, asapol mo inukan pangkasinan. Sapol mo inukan pangkasinan. My covenant will stand. Okay? Ako sa iyayar may salvation ban, patabat, salvation, what ki sapol mo kamor, sapol mo righteousness, eso Japan, abolish eso Japan, why kasang real child. So, kauno ka pong child la through Jesus Christ. So, mamasani may sudan, abiyasang atra. Atra punga. Popunga ima kakachki ang katra. Okay? Apta me chabang wiya. Apali. Pwede kolokol pungan ko ya pain more sutra sarawi. Okay, kauno kapong kachala ata pali ata punga kiyang katra holiness. Holiness what ke more sarawi. Tama katra wiya kiyang katra more sarawi. Tama kauno kiyang katra more pung. Kaun Jesus sutra pain tipa kauno wiyakila yaramas tipa naman polanan tawatra niya sa mga kamelele Jesus to talk me katung wiyapon lobo aban sansal sang niya ta repent aban sansal sang niya ta kolula sang niya ta wiliyakap okay yeah chaba mamor ke mor pungo lamentation siluriye sa kriyaw. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassion fails not. Okay, and that kauno makalangan, puye kisabol makalangan trasotra komomomla, tegitrasotra ola, puye kisabol compassion to otra, pakong child, estrogonudi. Kisabol nibang ko sa sansalamao. Kajari memor ke kalangan en kot. Matipatal kan machay sa ujar kan warong. Kolok magchay ko nang alaya chay sa yang memor leledomet. Chay memor ng kalangan en kot.
Chai so lalabot mong God yet chai kak perda the next day. Yet chai kak asiyas ngoktra. Pwegi a child asiyas ngoktra strom mean mak child 100% kolong child pungen God. Chadana kapung child la ren Jesus Christ. Abu mendawasa. Is mercies. Pwegi a mercy pwegi a kalangan chai so kan zoom kan so masiniya yo is galapon. Abwestyo. Pwegi epakong child. Sapolma compassion, sapolma limbok is to fail. Okay? Lang railakan me mensus me banta po yung rail da am Jesus and lose. Pwesto ka nagayla tatako pang lobo. Okay? Nangikikilang lang sa ang konta. Isang ka marasutran ki marasutiar kalangan ng God. Pinaray kamelel bangkos sa pokoy railan ng hell. Pwede child me alle. Tatokin Jesus pon lobo chay kamelele me sapol mo tatokon nak pon lobo. Ako saya it is finished. It is finished what ki enak em saklar. Tama ko kupur ki count Jesus and God to yan antomo nantoy account sa kala pon lobo. Eral mensus ka o miyama na ray God. So salaya daw man limi sa ngong kaloko nga kasaling yang kilele na kot. That's all. Jesus, imen sus. Iamail kot. Wegi amay soy kalangan so betong kit men Gentiles. Okay, masa ng kot o liki. Abu iamail. So ikital chiyang la moral bo kita chay kamelele. Abirmen chay kamelele kita chay maliel. Kamelele kita chay morunsak. So bay lang. So bay kilangi ya chay mor. Pag chaylen melel. En kamelele. Ngayon ay mamor ng kalangan. Kalangan med doke gimensusa ka po ikiral suy ka lakaon Jesus. So ba ito, totong ko pola ba porang wado good news about the cross. Paul ko saya, miyap ko saya ng kayong current. Ewa sa kwalu. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us, it is the power of God. Okay, Jesus, kapang wat kay tuwasan ang kayong current. Ko ito, isa kwalu ko ito, isa tuwa ko ito ako sa kosoya. Jesus ime power o ime limbakan God. Okay? Ime limbakan God o ime manamanin God. Ime Jesus ko doon demonstrate ang child. Hallelujah. Okay, so 1 Corinthians 13:8, love never fails. 1 John 4:8, God is love. Okay, was ko saya me limbak ng kayong current. Isak siluwo, waluwo, kas ko saya me limbak. Eso draganudi. Kayon son, payo walu, God, ye limbak. So, God so draganudi. Limbak so draganudi. Dahme ay point maintain tayong kachayla. Kachan pwoson kauno kader kapobongi. Kachade kapobongi so utarakan memia. Pwede magtsagang wata puksaraw mepit God. Epakong kachayla I never fail. Epil ko saya ay mercy. A cup. Sabol ma mercy. Kapong kachayla. Sabol ma kalangan. Kapong kachayla. Sabol ma covenant. Sabol ma inokan. Kasimen. Tuwatra ihis for us. Aglan tirinaramas. So ja wewe ki level in limbakan God. So raking kapobongi. Kapobongi mama raking kapobongi. Okay, oi so ma po God. Ele God mall pai. So cha mele jabang God what the mepit limbakan God. Jesus never fail. God's word never fail. God's love never fail. Yeah, God is love, and love never fail. Even masa ng God masa ni. Mabil song and so tar magjabil lelong, kapal magjabil lelong, kansins would magjabil lelong, still the same. God's love never change. God's love endures for me. Okay? Faith will not work without love. Magjaman na taposon and tatok,
Ja anane an kilimbak. Patra boson in the dog. Kikalesia lima weno. For in Christ, Jesus, neither circumcision or uncircumcision avails anything, but faith working through love. Kita makauno kataban ki arama circumcised, devil so circumcised, dama coach kataban ki atra pwoson. Our faith to work through love. Atra pwoson and we at the talk pwegilimbak. Okay, may bang ko saya example. Ay pwoson to talk pwegilimbak ko don kalok chuk. May bang mendaki aramasan chungkay ap ko don kalok. So you want to talk. Okay? So you want to talk. Ila bang kamal chori. Mendaki. A child relationship on kauno and position us to serve him. Okay? But just chukak piji got. Kauno irongo doja likile lale wewegi achamong yong. Do we really care about people? Do we really love them? Eh? Boy chaka kosoin faith chaka faith sansal ap kauno mangi malimpak magamagad ki child. Nidango kan machagan wiwiya. So kasaya a child faith is a the dog, masotra limbak. A child pwoson, sutra the dog, masotra child pwoson. A child pwoson ban sutra the dog, masotra child limbak. Again, magchailan ki compassion on aramas, ang child koi Bible study, the child koi kalok, udan aban miya wa, poi karakteran gojan mo. Is reaching his lost souls through us who's supposed to have love. Okay? Ang magjapan men baba ko just draw what character in God at the dog and mission can accomplish nothing. Okay? Yes? Ang magarda armas kin baba ko to keep up pagida. Just to directed by, just to compelled by God's love to do his work. And 1 Corinthians 13:2, if I have faith that can move mountain, but have no love, then I am nothing. Okay? I am nothing. Hallelujah. If your faith is not working, always check to see if you are walking in love. Karagdan sa may papakot, just chuk lang, wah. Yaraman kapabongit chapel de moros la sola men papakot udaje chik tinana chamong yung kadede mamya atalimbak. Miya ilimbak ang puina sangay kaldor kinarael. Okay? Magdaan kilimbak ko gojo sabol maramas udan poeki sabol metoto. Udan na bang kamaura la udan na bang sapang. Udana bang wukitaray mong yung sotali bilbil yawan a apal. So dami yeyog yung kitayla is making in their faith, is making kalohmwatih atra pwoson. Eka kitra making kalohmwatih atra pwoson. Okay, boy kisong kan. Uye baba ko atra sota taman makot. And manamane restaurant fail. Sapol malimpak kasine, sapol makamor, patrapat, sapol mapung memeng kiyang kachal, patrapat. So panut, kodong kachal chailut pasang mejigan, apananana channel, nan more medwetayi. Okay? When you get out of love, you being unkind, unloving to people, you are in strife and contention, it can hinder and even stop your faith from producing results. Okay, kasi sayam magdrasodra katag, tagdrasodra mamorki, limba ka jab yananantin, papakot ki atakel, ari. Esodrapan wa, pwegi kod o gitail wakpasang atail morpan, tuwe la kauno, gitail papakot. Pagkailan de katipagalagali mong yongin kot on aramas. Eko sa yayar, kailan come to him, those of us who are hungry, abang yung chay para pilang ka more,
o abang puli isang nanachel nong yung. Ako sa saya me yingin sarawi me bang puli isang nanachel mo. A child mo pang yata tipson to talk me kauno me puli isang lole. A wawi limba, a wawi komor, a wawi mayaw. Okay? Itra walking vessel. But God is revealing Himself through if we allow. Okay, last, faith will not work in unforgiving heart. Because kasaya katipagalagal and pwoson. Tama ka katipagalagal chay pwoson. Mapilmiya soma, okay? Ika parbar ka magchay ka laprong-rong ng ka school kan. Mamiya soma, ebil bang katipagalagal chay pwoson. Magisa ke riyesak lemao, riyesak wano, when you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Okay, kasi saya maka kasinin ko uya kapakap tamen take kasinin. Draking kasinin ngay kung kasinin ang sa worship ang sa maimong yung into ng God kasinin tabo dani wow nigi kawat apa lang amen da maka kasinin ko uya kapakap aga chamanda amana sa pungong makong o kopil kolare kopil makong po makasyo makong asamam nan lang pilban sa makong so tama kang katipagalagali a child pwoson. Imen pwoson, imen memorgo pwoson, imen kapakapeng pwoson, tama kang katipakalakali, pwosonoan, miya lipa, so mag. Okay? So just to kakpiti God, asa, mangi, taululis ngokan me just to makong. So magkachame na cha pwoson, so stop, wasakis, cha kapakapeng pwoson, cha memorgo pwoson, asama cha memorgo pwoson, cha kaparenta God. Takot pwoson liki, takot pwoson kamelele, kaya kamelele marin Jesus, kamelele tame masani, me bit situation kan me chay milale. Gibang karasaba kanya, we give luwa, sabang wala ko say, kich me isman, bamang boy dear ticket, silaman saik, okay? Sabil rents to sa pagsanggak ko sa mission, sabil anana po inan stosa, sabil banggola tol itakeme. Chain member be checking ndamara kabar men runga ran rabil kabar program pin kamakaramas nan pin nang pungarail okay so kabar boy resay kale kamarainin ko so sabil bangola mo as last week next week so dami ko siya boy ko siya boson okay so biang kamelele yer mein god kombangat kita mein god kom god ngat kido so iban so worry puyasa no kombangat kita apo yen bara ay kapakabem bosono ay bosono and work ibil ban talk mesotra ramas yes wedang okay but just check jan kosko so bosono jak tindereng kailok ma so it doesn't work like that magjamen atra boson atra live by faith and so me bara Kachabanane, Achamoran Makalegal was there was a Gaudago Yakapaka Kachamanda Melapo Miam Pok Macre Pulikidium Kapakapen Kola Kamau Yella. Okay? Madulamauri is a siluri is a payo. Therefore, if you bring your gift to the altar, I will go see was angauta, you go down Mayron Kenyala, you go down Gautak, they go down Mayron, they go down ma whatever, maybe we are near than Mayron to the Lord. Yet me got yanigi again. Someone leave it, go take care of it. Aya proto. Okay, pogita. Japan men and entire. First reconcile to your brother, and then come and offer your sacrifice. Okay, metodong child boy kipon maso kangodi. Aklapala. Chabanda ay char kapakabong cho kauno. Char. Kauno mangi. Ngi char kauno mangi ya, kauno van, kadeng gudra. But just chaman bike. Pomakchabak chabanda. Okay. Pansutuma uya kawela malan sa uya kapakapuksaro masan ya pulikiti. Kowe, kamawiyala,
kapurodo kadogela. Okay? I mean that. Aklabala, kangodi. Don maso, so jamen lose. Tanda ay char. Ibang kapakapang chokot ngay makong. Amen? So jadewya da ja bingo sondi chaban men bike. Ronga chawya. Makchastraban men. Acha mamorum posonon mia irapa. If your faith is not working, you are not receiving what you believe in. Check to see if there is unforgiveness in your heart towards someone. Ima kasambalin challenging quiet time. Quiet time to a kamu ito kauno. Ngoy jo got. Mayar kapakap melel. May kailok may got kailong kilapa. Milaw sa wasaya. Ipilata makong. Kisang ay kailoko. Kailoko sutubang wayala wasakis. Kam sutukan tutong kumakailok. Mosongo. Open. Akaw na ban sa wasik chel. Kisang kailoko. Kung makailoko mimi mo. Akchakirkilim magjasolang ay sutupan wa. Atratotog. Kauno kun tutong kijara mas mpagyan dami masani. Gechapan mensansal kitotog ang kuwa ko sutupan wa. Takot wa. Ang patangkan ka maurala ramas uwag itala mor. Mia anointing, mia kedi, God kun pulpon sapolmokan, marakan pagyang. Amat just pagyang godrak chow uya sansal kiata, tabai, abanso chowa, chabang kawelang mga lanso. Okay? Last in scripture, mimen. I then last riyaw. James 4:6. God resists the proud, but give grace to the humble. O jagam soy ko way makimpon maso. Abakin pokata, akin kiyang kalangan. Ralakan maganak chukla. Maduwe sa kere sa kwalo. So ang kamagal ka wang katrop kit niyo tar arewasa. Anyway, Matu 11:28. Kumail godore, kumail koras mo pangadar, o jojo kilar amal men wisingkan. Ibang ka kumail alo kapaigata ay men wisik o kumail patangkis o kumail patangkis ang iyang. Buy me o pampa po ng kapit karakarak kumail ang pantiar kamalapan nga namail kan. Buy men wisik may bangking kiyang kumail memangay o autapakan e memarara. Okay, men laskila wasapa. Ikot ko saya tama kan Enzor, tama ka rodi atra pwoson. Entotog, tagachan kilang wa, tagachan enjoy. Pumamor ka morin pwoson, morin kapayo. Awasa ko sa kumail ko to re, so chay ko lare, chay kiyang era chay mor, anda kumail koras mo pangataro, chojo kilara may mawising kan. Yan pang ka kumalay kumail di so tatoko ang ko, e wisig mo. Ngayon matawayo atra pues na saya ng sambungan job school, Bible school, in person, don't pay, got online, so ibilian sa matag online, ay bil matawala mas sa matagan video pan ko la pompil payan ko la pompi, and sa wati miminan mission field so tuwe cha, ko saya wasa, kumay go to rek, kumay pangatahar, okay? Mona niya chabang go direct chakiyang era chamor kichar mimi re ran koras chawya ta tip chapak mangit patrakan cha mimi re enogi dia so tabil bank se kichalla apo sabol mat to kon mararaw mangay emasani eme o pampat o eme kapet karakarak okay emasani pwe ime o pampat o nang kapet karakarak kumailan pantiar kambalapan nan nganamail kan kasi yan na nats devotion naman. Ayo de balasang ayo. Pagtudo child changokot, child meni tawin ipsa bali babakot, apo suko control la. Usiko control la child burnout, pangata, complain, dry up. Apo kasaya, mia character. Mia out of a child makauno kasik. Pa child moren tuwe traya ko saya pomen wisik may banking kiyang kumail mangay o marara. What kita tagang God in God's way mangay o marara. Amakita pinwuya trakoyak chang likin
Mauro bamba po karakarak magjasuto wa karakter ka nanata maur. Inanan chow kapangok Japan Lucie. Okay? Ben Jesus masanik may pangatar may kudore, surcha kudore. Dahme men work on kitran o bamba o kitran karakarak. Look at yang wayon that gentle. Okay, humble or gentle. Jesus masanik may kudore, yok jakudore, chakiyang atamo. Apo Japan change. Japan kisang aklabarabo ka ang audio po maso. Japan men. Akchigugo karakarak. Kja babagot. Emasan yarawusiko mangay. Autaban wusiko marara. Amen.